abantu mwe dore inkomoko y'abamowabu n'abamori dore ahantu yaturutse. Loti yari afite abakobwa babiri, umukuru n'umutoya. Ubwo nimba barabuze ababarongora, nimba iyo si yari yararimbutse yose, bari bamaze kurimbura Sodomu n'Igomora. Ba bakobwa babiri bacura umugambi baravuga ati, dore twabuze abaturongora, tugende tunyweshe papa asinde aturongora. Baragiye baramusindisha, bararongorana, babyara abahungu bangahe? Babiri. Umukuru yabyawe witwaga Mowabu, ari ubwo sekuruza w'Abamowabu. Umutoya yaragenda abyara Benami. Benami ahita aba umusekuruza w'Abamoni. Nimba ari Ababoni, nimba ari Abamoni, Abanami, ariko mu Kinyarwanda ubwo twasoma Abamoni. Aho ni ubwoko bw'Abamoni n'Abamowabu bwaturutse. Usambanya siko uri umukobwa.